sa an telefon men, sa pase men. Mboze men. Je boze men ne va fon, va pa mboze nan. An ti fam avek de la ou. Pan pou tou gen fam apay, man yon fè man ou, pan man moun apon boze. Pa pala an vil la men, ok? Esi kon a pala la moutou foto madame? An diya men? Esi moutou foto madame? Foto madame men? Ha? An yon se fwe kamen, kon an foto madame men? Mwen ka moutou foto madame? Yo, tou an pan an wakit kaka men, yo, foto madame men, kache ne pot nek yon bal. Mwen baka tuye mwen se? Mwen baka tuye mwen bat nou mwen? Bat nou men, mwen bak nek yon bal, yon se di lan men. Mwen bak nek, an mi kisof? Yo, an fe ban fwa pou la yon men. Kisof yo? Mwen ka fwa pou bal? Ou ka fwa, mwen ti mwen chevan fwa pou mwen se? An ti mwen fwa pou mwen. E ba mi se bon kou men? Mwen kou sa gen. Yo ba bon kou men? Mwen kou ite. Ou gele bon kesi bay kwa atis? Ou gele kesi bay kwa men? Mwen lèk mwen kou sa gen an fe. Kou an fe man? Ou ba kou ba men? Oui, mwen kou net pou fini. Demi se ba pase mba tou yon ba? La don. Mwen mgi di sa? La don. A tou yon bas? Ha? Ou ba kon moun men? Demi se ba pase mba tou yon, la de ba pa? Ma fwa ba jen fè sa an? Ket men, se ban pou esi. Kon kou ele seman pou si misye, ba yon sa. Alo si sa. Mas gen lan. Ma poto pe pou sa wè se la de, se di yon sa la pou yon non si son misye la misye la pou yon de. Wè moui, se misye kwen la de. Yo men balo men. Ak wase. Men telefon men. Telefon. Pam nan? Oui. Kom pe tou ya. Comment? Faites un téléphone men. Telefon nan nan mwen si kou tou ya. Comment? Vous voulez bon téléphone men? Yo, sans pression, men. J'aime la men. Waza mise men. J'aime planter après. Là, mon frère. Vin je sors en base moi immobilier parce que beaucoup de ça faire là. Ta la men nou gra mise men nou bay fam men, nou bay foto fam men. Se vini mise se pou sou mwen men. Ay mdegeta di mise de mise ba pasi ba ban ba vi de mise an ten men. So di la men. J'aime mise moi men sou ka la ge va colonne moi j'ai passé tout ça. Shit, men se nou men te ka ban nou sa la colonne. Nou espere men, ban show nou men. Shit men, plat. Siya? Se fek la men. E presens pou mwen mise de sel la ou men. Ba sa gele mwen bay kap dou sou mwen nou. Di ka met kom de yo.